Yavusela make. Njani phela? Kuhle kakhulu. Babonana labami. Ubaphi laba ngakho nje? Ne disability. Ngibashuthile lapha. Bashuthile labo. Vele siyabonga kakhulu make nabakithi. Cela uphawule ngebumcoka bekuthi bantu benkosi singabaxwayi. Siyabona ukuthi ingonyama lo nyaka iyakhomba ukuthi isikhomba indlela ukuthi bantu bonke asibathathe ngokuthi baNkulunkulu bonke. Ungaphawula uthi nje wena. Sikhutha yona lwandle Nkosi yami sithi bayethu ngaphakathi. Ingonyama Italia sibonisa emhlangeni. Lapho bangene khona lakhona netinthanga nemajaha athi awasasalanga afuna ukugana inkosi yabo angembala bahambe bebawubutheka namhlanje bayashuka sithi bayethe emaswati akathi ukuthi emehlweni engonyama sonke siyalingana sonke siyafanana. Engabe lokho kusho ukuthini nje evekatini le-Afrika nasemhlabeni wonke lenzaba yokuthi ingonyama ihlahlandlela ngabe kusho ukuthini lokho bangafunza yini abanye bomengameli kakhulu vele nje nabanye sebashayile bathi bacela siqhubeke nabo sebaqalile bababuthisa babo etintweni letigcoka iZimbabwe nje seyithi nayo iyawuqala music festival batokhona ukuthi bekhona ku-mainstream i-culture emaveni ayibafake sonke siyalinganisa ingonyama akafanele kube khona losalela ngemuva sithi akufanele abe khona legcwayabo bonke abantu abankulunkulu bonke abantu kufanele ukuthi sibaphathe ngendlela lefana nako lelinganako bayethe azekhutha lona lwandle siyayibona inkosi inokuhlakanipha yakubona emazulwini ukuthi vele ufanele ukuphatha lo msebenzi ungaphawula uthini nje-ke ngihlangano njengeyababukisi foundation lekhangisa livelo lakangwane emhlaba wonke nabo Nkosi yami sithi abaqhubeke balifake eligabelo bakhombise ukuthi balekelele yona ingonyama. Babukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.